Vanoi gam tina Kukite ho zo sin a bon chaw ni thap ha thado zuni sim som ni legit Saturday ni khuin zong ni thatu so ngai ki du hite thu so ngai taw hite Imphal Ukhrul lampi mongkot chepu khusunga achi sa zuni sim som ni legup ni khwa thilso to ki sai chon zuni sim som ni legit tu ni khot chon litan gam kai sunga Kuki hausa hole Tangkhul hon ki hla na khada na nei Uvin chuchi thilso chu sangpen thi mo chan chi Uvin chuchi Ukhrul winger driver pa Anabolsah chule passenger ho chunga khut thla hole winger an suse ho chu el lun min joy son of el ngam jang to bi ngam min lun son of el ti thun sei chule el lun hau son of el ngam lal holo hi Uvin zalenam ki ka aki boina theiding thil si thil phalo an boldo na chunga lamkai hau sau pa aki khom hon thi mo ki chan chi tin jong phung do vi Imphal Ukhrul lampi a chile vale ho bitke cha lam tha thei chi na dingule zalenam ki ka aki wi zop na ho anawa thi zo na dingin kilol na phabe man si movie avela mongko che pu gam kai sunga kieng bol na ho ki bo na ho le mi pi chile vale ho hin suboi ki na hile na sata aki ki mai tu pi ding kyo to na le kinop to na imat sa ki bol ta lo ding hitin kilol na na nei Uvin Sule mongkot chepu ho sapun agam nei mi ho Tangkhul ho chon dan khan dan ho aza bol pi na dingin ama pon anop na na pin sule mongkot chepu ho sapun akhu sunga inum zat hole a cheng ho population census chu nidan som li legit sunga Tangkhul naga long TNL office a apelu dingin kinup to na an bolu vi sule mongkot chepu khu sunga an thu ho an ki bo ho chu aung hlung ding ni thum sung July ni sim khat ni khotsana dangka laknga pina ding Uvin kinup to na zong na bolta vi Tangkhul CSO leader mi gubin chuchi undertaking atun sign and bol Uvin sule kukilam kai ho chuchi lekha sign and bol hot cho mongkot chepu ho sapu to mongkot chepu secretary pa sule yaulin ho sapu sule el sarai khong ho sapu to pa lei zaw ho sapu holoi hiwi Manipur Chief Minister and he and Biren Singh to kikal to zing Hero Assembly Constituency akona MLA and Kaido TH Radheshyam chu Central BJP leader ho New Delhi khupia kyo na nei piding in ahin ko Uvin Delhi khupian thungtai tin thuso ki muchun phungdo ei MLA TH Radheshyam in Prime Minister Narendra Modi hi lo le Union Home Minister Amit Shah akimu pi zoting le Manipur Chief Minister tha dinga kha sil na ani mai thei tai tin zong thuso ki muchun hin so do taw vi chuti Manipur gam sunga popular government kiti MLA ho vaipu na government tha sim do na ding thu hongin nungchun BJP Manipur Pradesh son BJP MLA ho ako khom Uvin Tea Party khat nei khom pi ding to gona sim Uvin jin ko zuni sim som ni le ko Sunday ni thalam didan nga le chuchi kingon chuchi thading hi chuchi BJP MLA ho ki ko khom na chuchi meeting notice cho State BJP President A. Sarda Devin and Sodo Ahin, BJP MLA Hozo Si, Thonlo Hila meeting upon Chinading Vin, BJP President Sarda Devin Tunapin. Manipur State Sunga Vaipu na Kihela Kilom Timdan in Zong Kiseye. India Prime Minister Narendra Modi in Zulai Sung Takim Bella Ale, Manipur State Sung Vilna Ahung Nading in Zong Kiseyen. Prime Minister in Manipur State Ahung Vil Masangeya. Manipur State sunga popular government tundo teding agut himudan in zong kilang do atay. Manipur Chief Minister Lui and Biren Singh kitipan zong mipi ho masangin tupunan bolin. BJP party in Manipur State sunga boin ho sulhab ding akitub zingin. Sule Manipur State sunga popular government tha sindo teding to ogun akisemetin zong and Biren Singh kitipan phung do e. Manipur State sunga popular government tundo ding hi mipi ho day ten pen public demand hi tin zong and Biren Singh na phung do e BJP MLA hon Manipur State sunga popular government sim do teding agot jinglai Uvin Manipur Pradesh Congress Committee MPCC hon wang assembly dissolve bola assembly subeya election tha bolding anop naw thu ho na phung do Uvin chuchi Manipur Pradesh Congress Committee ho to sei cho BJP Manipur State unit hon phamosa naw thu ho phung do vi ito bangale to lai ta Manipur Pradesh Congress Committee hon election nading ade ucho apamol he jing etin jong BJP hon phongdo vi State BJP President A. Sarda Devin
State BJP office thambal sanglen muna ahulim na chun gale tol su be na ding thu ho gel lo hila election nei kiding ki go chun Manipur state sunga gale tol ho set be sa beb ding hitin amanun an phong do in sule BJP in mipi ho de lengai ho het him pi theding popular government kiti emle ho vai pu na government tha sim do te in ding to gun sim jing hitin jong e sarda devin phong do e Manipur state sunga popular government sim do ding thu ahung kya se yin khle jing tan chuchi thu to ki mat na lo ham wang ki che te nin phong do Uvin ahila Manipur state a BJP ho to pangkhom NPF MLA mini minister an hi awang bo new mai to MLA leisio ke singen minister an hi pu le to hau kip cho asen ain muna aga ki mu pi thone tin thu so ki mu chun phong do in ahila pu le pau chu hoi lai ain muna aga ki mu pi ham wang ki che te in so do pu vi Union Home Minister Amit Shah Manipur state sunga chamna le mona omna dinga apan la na noi chun milong MLA khon Kukite MLA ho chu aki holim pizing Uvin Manipur state sunga chamna le mona omdo theina dingin milong MLA khon pan satai na lajing vetin meilei pawa ki so do newspaper khat chun in so do vi zani zoni sim somni le sagi Friday ni khochun Bisnupur district Phogak Chawi Khai police station hupsung turbung sabal leikai muna kunchun security force on galman cha SLR khato magazine khat chule me changchang nga to AK rifle modified kibol rifle khato magazine khat chule single barrel metal thu manamando uvi Manipur state songa galetul su beina ding chule chamnale mona omna ding chungchang thu ho in Ministry of Home Affairs MHN meile CSO hol athani pen ho Coordinating Committee on Manipur Integrity Kokomi Hole All Manipur United Clubs Organization Amuko Ho Sule Federation of Civil Societies FOCS leader ho cho athum bechan na dingin an ko Uvin zunisim som thum monday ni khule ki hona talks anei ding o hi Ministry of Home Affairs palai hole meite CSO hon talks anei masat na ho wachan Kokomi ho na pang Uvin second round na chun amuko hole Federation of Civil Societies so an ki Uvin Kokomi hole Ministry of Home Affairs palai ho zong chuchini ko mama chun an kyoli Uvin ahin la gwalta bi muna Manipur thu cheng ki su mang na thu a Kokomi ho to MHA palai hon ki hona anene yo hi toksa pangding All Manipur United Clubs Organization ho Coordinating Committee on Manipur Integrity Kokomi hole Federation of Civil Societies FOCS lamkai hon Hotel Imphal muna ki ho khom na anene ma sawvien thuthu na an simuvin mipi ho de lengai ho thakata din piding chi khom piding agutaw vi MHA palai ho to khona nei dinga kalsung ding ho cho Kokomi palai ho misagi amuko palai ho misagi chule Federation of Civil Societies FOCS palai ho ninga hiding hi vi thuso ichan hin ki chai tai thuso ngai ho zo sin bon chawin mangpha